برئيس عبد الوهاب عبد الوهاب خليل برپرسی اوفیسا پیوندیان یا مسده لشامه دید گلمه بیتن برئیس عبد الوهاب ایوار باش تو بخیراتی جبو کردستان 24 دست پی که ام بیجین کنگی افدریه دیوه بیتن بلش خواه يعني جبو براسي يعني انا من بيقول راكوني تماشيت كير براسي راس اجي كير بيوادم لأما جبو مثلا دانو صندنا دريان سيبي براسي هي دمك كدي قاشده كدي ديالو كده دانو صندن سرتين كده اما رنگي فكرناوي شواب شوازي بريبوناوي شواب او جدا قاشده اللي حريمهم يعني براسي تشتكي اريني بقابدري كي يقولوا بنابران سيديني بنابرا قامشلوده شو هكذا ضاني يعني أوجي وقت من فرق يبوج ملتي رجاوي كردستان دانو صندني وانا نتاعهم فكرين بملتي والباقولي كردستان اما بشي ده 1011 1012 براسية تاريخها كمانده نابرا يك ملت سري اساسي قالك تاثير وين نسديها ولي از باورم يعني دانو صندن هي اللي اما هين هاتي تحديد كرن رنگي وي چاب ميكانيزماوي آلیا پریبون آویجی هیچی امروزسترانه ویه لیا تشتی باش هم دیویژن و دیالوگ هیچ با بکنه. باشه يعني برئيس عبد الوهاب زاني خبرك جالك دلخوش كره يعني صالك بريانها منو شد خواندن الفيديو مبحثا كارفدان اوبراسيونا تركيا بسر روشاواي كردستان ديكر براستي ما دكوت وي بكاتن وي كانجي بكاتن و چروش بيتن يعني ايرو جه اپراسیونی امگهشین و قوناقی کو درین بازرگانی دناو برای ترکیه و روشاوای کردستان بین وکرن براستی یعنی نوچه که دلخوش کره ترکیه حتی چند راضی بوده حکومت ترکیه دولت ترکیه که اف دریه بی وکرن تماما درین دن دهن وکرن و بچه شوازه که بچه مکانیزمه که یعنی هین ریکفتینه دیگل ترکیه بو وکرنا و دری بلش وانا يعني وقت قلت جي اريني كي خوشي كي قاوتري كي ولو بيرا كرنسي تبي معناه جرينجيك سياسي شد التريمه ده ارامي كي شد التريمه يادنجي برام ونا جداي هاد نكن يعني او بروجا ام بيجن اشيديه نو برا ام بيجن فتا كاري كورسان تركي جيجا اولكي باش يعني سري دمك ايريشي روجانه دولت تركي سر هرمي بوكرن ادنجي يك جوانا انجامنا ابدري باسيون شتكي باشه ضمن اتفاقيات ده هي عداله يعني او بيمان ركبتنا عن بيجي جرك يعني او مؤسسه بله برئيس عبد الوهاب خليل برپرسی اوفیسا پیوندین مسده الشامه دیگل میا بحثا بکنا و دری دیکتن کو دریه که گلکی گرینگه دنابرا باشر نسیبین باکوری کردستان و روشاوای کردستان تایبت قامش روی کل 2011 پشتیف احداث سوریه دروز بوین تشر و پیگدادان دروز بون ترکیه افدری لهمبر سوریه و روشاوای کردستان گرتیه لنها پیوندی هنه حولین باش هنه گهشتین آرمانجا کا باش دستپیک کا باش کو افدری جاره کدن به وکرن کو دریه کی گلکی گرینگه جبو هنوشونا حولاتیان جبو لحفه گارتنا کارم بازرگانی هم جبو روشاوای کردستان گلکی گرینگه هم جبو باکور کردستان یعنی گرینگیا خو هيا اتر براستی یعنی الفدر جه دست خوشی تایبت بو سروک بارزانی زور باشه برس عبد الوهاب تلقل مني ونيا زور باشه برس عبد الوهاب براستی يعني جهه دست خوشیه تایبت بو جناب هجا سروک بارزانی یعنی پشتی جناب وی سرپرشتیا لهفاتنه که سیاسی لروشاوای کردستان کری هم انکسه دیگل کومبو هم جی مسلوب عمده تو بخود زانی ها دیگل سروک بارزانی کومبو ایت سرپرشتیا لهفاتنه که سیاسی کر اول در انجام وی آشتیه کنه حال روشاوای کردستان هیا ایتر وکه مگوته تجی پار سال ما بحثا اپراسیونه دکر ترسا همیا جوی که به اپراسیون بکرن ها دری تیوکن درین بازرگانی هاتون چون حولاتیان باشه سودن وی دری وكنا في دري جبو روشاواي كردستان ويتشبن برئيس عبد الوهاب بلش وقت قلت يعني انا نتيجه دانو صندني كردي هاتنا باكره براسي او بيشجريا هرما باشور كردستان وجرينجيا وينا وجناب السروق مسعود شاور دانو صندني كردي قريب وابابك او جناب امبيجن ريفبريا قصده براسي دانو صندنا بحساب يعني كسر او انجام عاشقي يعني هرمي يكلوس هات هرمي نتيجه وينا از باورم يعني انا
herkes mecbur البر آشتیه بکن. آدنجی چه انجام میشه بگیرن انجام جوابی نبراسی یعنی ایرو هم یک ملتن او سینور نابرامدهی براسی یعنی خلقنا سما تبن سبین تایبت ملت قامش يعني تشتكي يروكي آدن مسائل آبورينه يعني أنا سوكا قامش لو أم باورن بيتر دانو صدن إلى شبه بيتر بازرگاني باش إلى بيجرن مسائل سياسية حريقن دما أنا ده أجر معبرة كله بيجرن نابرة قامشون سبينه تبي معنى إيرو دولة تركيا جي إلى بازت تشتكينو درباسي هرمي بكي زۆر هم كارم باش بيجن اعترافك أو جي أريني هرما باكورو جرات السوري وروجاواي كردستان يعني ام سر استا سیاسی لدنن سر استا جواکی لدنن سر استا آبوری ام لدنن ام دبینن تشتکی گلیکی گرینگی و تشتکی گلیکی باشه براسی و امکارن يعني ام سر لنا امكاري كي بيتر بكم دارستان بالنجبر herkes زاني يعني خطريا ايرو سر وجواي كردستان ام بيجن او ايريشن دولة تركيا بو فقاوا او علاقات الدبلوماسي بين ذكرين يعني معابر بين ذكرين برا هر دو طرفات بس بعد من انجامنا باش زۆر باشە بەرێز عەبدولوەهاب پشتی بلندکردنا داڵەقاندنە ئاڵایە سووریایان نو ji aliyê rêveberiya Xweser li deriyê Sêmalkayê karvedanên erînî dirûz bûn di nava hikûmeta nû ya Sûriyeyê da yanî destxweşî ji rêveberiya Xweser yan bijin hêsên Hesedê kiriye. Ev deriyê nû ku were vekirin di navbera Nisîbînê û her wiha Rojavayê Kurdistanê taybet Qamişlo yanî derî wê di destê hikûmeta Sûriyeyê dabîtin yan jî rêveberiya Xweser bi hemahengî digel hikûmeta nû ya Sûriyeyê wê karên derî birêve bibin. Di heman dem de eger behsî Sêmalka jî bike deriyê Sêmalka jî niha di destê rêveberiya Xweser da yan hikûmeta Sûriyeyê îtir karmendên xwe anîne û hatiye girêdan bi Şamê ve. بله شوانا مشبوه مثلا دري سماركا من دسبيت دري سماركا تسري ربيع خصنا دري بلانكرنا على سوري باسي او مافن كسم كردي يعني او كسن كاروي حقيقيه بدما مخابن ئیتر نەکجار ها تەکنیک تحکمی مرۆڤان دەکاتن ji ber kêmiya yan bijin xirabiya internetê taybet li Sûriyeyê îtir dengê wî wêneyê berêz Abdulwehab Qut bû. Gelekî spas berêz Abdulwehab Xelîl berpirsê ofîsa peywendiya Mesedê li Qamişlo yan biborin li Şamê ku tu digelme dabî gelekî spas ji bo zaniyariyên we.